ni menek matinro. Na pole Jakarta. Na iya ko to mangoto na napalo jupada patak jame man ni. Ita payola tapi magi ko lalatinro ina ita lebe berada di alam angka ki bakasi runtuh kita to si pak bicara ko lalatinro mega makanya mimpi itu adalah salah satu juga isyarat yaitu ko nipin atau pandrita itu naisemak kadatan nia nipi bawa angka maknana apa ya tau pandrita angka amalan napa gurungan nabita yana itu sampaja sunna witiri sampaja sunna witiri maka dia nama witiri mo tay napa matin romana satannya saya takut katulu-tulu tanya saya tak ganggu nah sebab ia tahu purema witiri itu dia na ganggu jing dia na ganggu iya jadi aku puramuki ma witiri puraki masampaja ngisah napa masampaja sunna patan rakangi monrina isah langsung toni ma witiri ya kok dia nak masih gitu tajama makanya kok kui boleh itu sampai sunat makanya lah dak kui bawa lo boleh apa ia sahabat pak lah yang parang aku nabita yang parang maka nabita la tajal buyutakum maqabira ide ia tu hak desa ena pau nabita kenro okko masih gitu ena pau okki masih gitu maka dia nabita la tajal buyutakum maqabira ajung paciki buruk longi bolamu Monri bamatin monri bawang ko tu nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa shalah paterangi bola mo na sabak baca Qur'an si basampaya na sabak ni te sabak kumaning masigi masampaja sunna parewa itu sampaja sunna lo bolamu ina tu nakana to pandita masaro labbi ko sampaja sunna ko kui bola ijama masaro labbi risesena tau macawe-cawe robolana iya mi ko ki masigi bagasan na bola ta masam pajasuna na masabok man ikola tu ki masigi aja nah apa ipal tujuh ni tu sunnah salah wajib pak ya tu mendapat takbiratul ihram itu barakak lopo milik dapi tu kata bere pamulan memang ya kama tu maka wasam pajasuna aku boleh napa kopi masigi terlambat ya ko katau makor pa napa tuju sampai sunat na napa terlambat sampai perluna maka dia to pandita pada na reko na balu motorok na naliangi heling napa tuju sunna napa ya wajib salah iya na balu HP na naliangi pulsa itu iya pakara ya kuan akara na balu bola na pemeliat deng jadi na pokok na masolangi na pemeli anu tambahange iya jadi iya ko macawe-cawe mu makanya imonrin na sampai jaloroi makanya ko kui bola ijama na sabak bola ta gitu setan bola ta gitu mai ka setan na iya masih ekat dena iya jadi meloi paturungan malaikat boleh ina tu ampa yon rima ngaji yon rima sempayang iya nabi tu ya jajan aku mana masih eta jama tapi de metotu napa ada ujian napa de napa ada iya nang katau makanja sampai sunat aku masih belum tentu masa sampai sunat aku kibolana belum tentu apa iya narewan naletuk bola nasa itu matakon aja bawan lo ni manre melo ni mahaga matanre tantangan iya koki masigi de iya na totama makalelasa di ko to langsung tudak de ni jama sampajang makalelasa di tapi koki boleh biasa-biasa jadi makanya itu pandita iya nang katau makanja sampaja sunat na ko bolana makanja to ni itu ya seirengki na cede ya tu ita pares-pares ni gare aleta maga sampaja sunat ta ko bolata ya ko makundri berarti madodo mo patu itu tantangannya tantangannya maraja ko boleh mega ni tulawai apalagi kong kani anak yang kani agay ko may ina mega terutama dikasih makun ray apalagi ko meto ni HP jolo nale HP na buka-buka imakomo tu naran nalupa ini na setalo foto je tu HP itu jadi ini penting saya wasiatkan jadi ya nabi na suruh sahabat nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah paterangi bola mun sabab baca Quran dengan salat apalagi makokoi di bola ta makalelian dia na pada bola na to pandita riolo dia na pada bola na to matot riolo maka bela WC na taruh ya makokoi na okonya la kamera
Kau ni lah kamar mon roese. Iya kau tama na kamar mandi agak WC agak ni baca Allahumma inna udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jingaroan ji makun rai gitu. Lari masuk jinge kenril lo ke kamar deh. Maka jak sisa tulisi boleh materu. Tuliuk ko maniro base tangin tuli malo lisu. Tamay WC beta baca lupa iloki kamarata. Gaga. Iya makui nasaba idi mato matungkay. Idi. Nama nama igare. Makanya itu WC kami nama makanya ako sa na pintu tama. Yan ay baca ya tu masuk ni lo saliwa. Iya. Iyo pwede dia gawe WC itaro ko sa na pintu tama. Ina ilalaman ang iha. Ito patu tumakan mak bawi. Iya. Jadi itu iya na to ampe nabita na suro ki matutu tanga korewengi jendela aja ni buka na saba. Watun na jinge masuk. Apa itu namanya lo labu matan nasoy pak nama celak nama matan nasoy naten na to ni nabita masampaja. Makanya manta sapi namo tama ki masigi pak aku mencelak matan nasoy melo tama mangaribi aja ta sampaja sunat dul masjid. Ta baca wawa di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala quwata illa billah. Napa kitu dah. Naten ni masampaja tapi yang kamakada de sampaja moko dia nama digaga. Itu sampaja de mi gaga sabak na de nama di jama. Ya lalu ti manta sapi maka namo mas sampajato mateve de to na palaba iko pura piasara ni jama. Iya de na palaba maka das ya kung katau melo ilam imonri nasara suro jo mas sampajato mate na pa mas sampajanga sara. Palayolo sampajato mateve apa lega ka sampayanga sang imonri nasara naten nabita. Lima waktu tu na pemalia nabita te mas sampaja nomor sidi pas matang matan nasoy jujungi dia sangi apa maliwa pitu cede na pertama loroi. Yang kedua imondri nasara nomor talio ko macala matan nasoy kan kalabusi sana. Kemudian imondri nasubuh. Si bawa riwat tumuba na matan nasoy kan menre na sirapa. Tama waktu duha. Iya ro lima waktu na pemalyang inabita masampaja. Iya manta sapi de gaga. Tapi ko ulama liang wadi. Salama de ga sabak na bara na kumiki masampaja sunat toba imondri nasara aja nah. Miki masampaja sunat tasab be aja mujamai. Tapi kung kami mulawi sampai jasuna musafir asam pajak ko ha itu iku pura piasa raume jo kasam pajak ko ya ki manta sapi de asam pajame manoyolo nasara itu kare itu jadi perbedaan pendapat padahal itu ko mak bongkar masigi ko manta sapi ina sininnya tu bongkaran na masigi ina dana wat dingi pasu ko tu ko na tu mulama angka ga mo pecur jande la ko na tu mentaro aja lalu mo pasui apa iya wakapa de na dilete tu. Kau Syafi'i rajinnya ya kau Abu Hanifah wadi kau Abu Hanifah maka na DC mato tu palete si manci DC sumbang ko masige kung kamasige butukan kasih kolam butukan yang penting digunakan untuk daripada mon robawa de gunana ya gimana sapi de jadi itu ampai kau tahu pandrita papikina madu berupa tu pendapat jadi pada ni nak ya jadi kalau kita mau mendalami itu maka dari angka na tau pandrita palaba ingkatona de na palaba tasapaban ya alasan aja na yero bawa maka de mapangiwan na tasapay alasan na magi ng kapalabay magi ng kade iya makitu nasaba pada ko waktu na ramala ko mamali makadai ko mamali yan ang kataw manre ko ramalangi na tung kamanrewe de na si di na tolay ya to ko pure ramala 60 na sona. Wah, kira-kira itu iyo putih di iya miko mage na tolay na pulo na sona na pulo na iya ko to berhubungan badat to iya ko buka bawa miko manre bawa miko ramalangi seso mina tolay tapi ako imamali de manre berhubungan tatak na pulo na sona mo tolay magay de na melo imamali usapa magi imamali na ko pendapat na makaleleang oh iya ro imamali napikiriki nasa peko ni kong kabutin paro makalasi minung ijolo na pa berhubungan siya na tolay cidimi nama-nama igare jadi yero na pikiri ki mamali na kadang kataw matuk makalagi ko maki pendapat makalaya ko manre minung ko ramalangi cidimi na tolay tapi ako berhubungan ni anak pulau dah peko ni komninu ngijolo napa berhubungan berarti sini mina tolai makalasi nanya jadi makalasi saginde pokok na manre minu berhubungan anak pulau nam tolai
Jadi itu pendapatnya. Jadi aku napahang itu tadi na pasalai. Yo pumia itu kau tahu nangkali ngabawang ni. Lah kalau masih anak kependapat maka makaliang ini napa ada de. Padahal yang ni penjelasan atau pandrita. Iya. Jadi itu ampai upasa ni guru ki materu. Guru ki maka motu garupana pacarama. Ibaratna tu lemalah. Iya ko iya tu amalangi makoto tu iya tu magala masih daka ijanci matu tu suruh kecapana. Iya tu tau magala masam paja sunna ijanci matu suruh kecapana. Tau mak duha ya ele ijanci matu suruh ga. Napuang Allah Taala maka dah. Nigi kita masam pajangan nerakan istiqamah di waktu pagi. Hadis qudsi ro okui babu duha lalu ina angka lalu pintu purangi maka dia nola matu tamai. Tau matahaju katu jancengan. Iya. Jadi angka mana tahu masih kiri katu jancengan. Jadi agi yang penting kadece. Iya. Cuma kami tahu pandrita maka da PGG mu jama de kamani tarima nyetur naci de na tu ga muat dendo kan. Ga pakiro. Pada ko tomal libandi ke naci di mia lia na malolo sabara no. Yo poko talimu italu ya ko malolo ici di kamu pa dua. Ai ga pakiro. Pada mi pak balu pak magi nak balu gola kasih mak balu barat tu mak balu tarigu tu mak balu akoti na sampai ko dia na tarala barat na tarigu na tarala mak ko mati tu jadi ko tu makasih ya mak ko mato tu baca Qurannya pagatu pas salama jadi bentangan agama itu pamasena po Allah Taala malo masaka ya jatuh sia na to maborro gara-gara ya nasa daga kali tahajud ko iya denang kanalpa ai na cepo Allah Taala tau makir na cecah maka dai lebih daniwi puang Allah Ta'ala tahu macawe elori alena nasabak kekhawatiran dosanya dibanding tahu angke banggakan ibadana lori puang Allah Ta'ala nasabak pakasibian apa ia takkan hais si tahu ngaya denal patahaju ku berarti ya borongan ni pakasibian oke lo na puang Allah Ta'ala. Yo pokok to makadawe magani je kasiya na tulim seko maga je tulima ko ma na puji pong Allah Taala to makitu na sabak na pakariawa ya alena yolo na pong Allah Taala jadi na tu ampai ko hadisa makada hadisa kutsi makada angka tahu ya tu pak matahaju wani-wani tiba-tiba kasih di wani dia dipoto lai patinroi ko pong Allah Taala subuh meni na pesading moto takajan na rogila ndak ka iye dewa tahajud alpaka yang tahu makwa tu berarti itu tahu sudah dijaga oleh Allah supaya tidak dalam keadaan sombong. Iya. Maka tu tahu nasa aku pasti dah kali kacau kai madodo itu madodo. Ya bi ko makalan dia pajak kasih nasiaga pasti dah aku ya nasiaga naji umur maga je kasih puang kita ya na tu tahu make tu merasa merendahkan diri. Apa angka tahu Pak? Engkau kuda rampil nasi diri salah maka kadang kerewa tuli jama-jaman na de meto kama de cek tuli jama masalah mina jama angke rewa magi na takko maingat masam paja subuh polei boto na rewa takko maingat manya masam paja subuh nang kalinga bainena me mani masiap subuh namanya rasa paja subuh na terlambat to na takko masam paja subuh don rakang Pure mak bere sallang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi maka da bami rupa dongan na ipong naraka nomor siaga namun ritaro kaya matu de la kada suruh patama mo ka suruh gade maka dami naraka nomor siaga namun ritaro ka nasaba na de na je ga sini na lumajain kamana ni je ujama tapi karena penyesalannya terhadap iro sini na nupure na jama na merendahkan diri di hadapan Allah na pahangnya le na nesang le maka ina naraka nomor siaga na non ritaro po Allah Taala menyesali perbuatanna ya riasa tobat jadi tandanya dia sange tobat maka astagfirullahaladzim istighfarnya sananya tu tanya tobat tapi tau mingerangin sini na atas salanna napa merasa hina di hadapan Allah ya nanti asa tobat iya jadi ya sange tobat to rewa mingerangi sini na anu masalah pure jama ya dia setobat makanya basara na taba ya tubuh taubatan kembali ya sange tobat rewa ya sange rewa manawanawal lisu
Nggih, maka ia biasa je ia dia je gasam pajakku. Ia biasa ipala bak mana nganu masalah. Ngaramana ni kedo-kedo tak na dia tak lupai. Dia tak lupai. Ia na tunah kada desa. Ia nang katau nasa ngale na tau matapak na deni sangonran na komati tanya tu matapak ya tu. Ni ko deni sangonran na komati. Apa na risang ale maka dia guru tak kali siden reng almarhum na timbangan mo pakai angin mo isa makalaya menerima lady na lakay kuwa kada tuyul na tumin na hui itu makai padalali na koti kanto na lakay na kumatin rin na patan de makalakay tadi gini ko na say tanda tumalay tuyul na tu itu gara-gara padalali na itu jadi ni sama na kesalahan na isak dega tahu pak ini saya kesalahan na idi jamay tinggal ramana na patapasi timba gare de cetta maka da mako egan na tasalangu pigaw mako egan na deceng na patatimba-timba ya ko mega mopi masalah na ya deceng na makatu ka jaon rota manasa koranaka na makada hani gini matana idecen na ya jana salama ya ko matana ijana na decen na macilakai kama ko mero ya ko siratu jata na siratu si di decetta salama ki kama ko mero ya jika melo mi timbang itu nak kena timba-timba nih. Hisap dirimu sebelum engkau dihisap. Kita coba digare. Iya. Napa nih dia itu nang kena lepak pengajak aku ilalah. Dia nang kena lepak pak. Si jajah ngangi pengajak. Ia na riasa hidayah. Ia na tama waktu kok bangi teh. Namu ia tu tahu dia na sampaja makna tu loro ni. Deket. Ma peringerang itu. Loro ni. Asara ni. Cuma dia minalo masampaja. Pada itu pak balu makalasih. Nah satu makalah dia je naga nak timbangan dia gagai tapi aga na may saro ko dia nak maka tu na pasunay tu itu kare na samanang iya na tumatu makamparang iya na deto na kamparang iya dia ni pahang dia na kan naik pacalang iya na tu nak tidak ada hukum bagi yang tidak tahu tapi ko tisagi maka na masalah iya tajamay mana sana kan naik jadi nang ka maperingerang ya miko dia tiseng kada masalah ye. Nama gampang jawaban ko surmun mamu jame. Dia bisa gipu. Jadi na tunah kada mega tu tahu bodoh tak masuruga. Iya, apa yang kita nema tu mamu jame dia bisa gipu maka dia bisa gitu kasih ujama bambi. Itu kare. Yo pokok tu tahu Aceh wai ko na tu ampe ustaz itu bertanya-tanya aja tu tak masuruga. Ko dia na jame ro anu na pak gurung ro. Tira jinah. Yo pe tu tahu dia na pahang magi maka dia bisa ngipo aga tu kada isalai pele ya na tu nak kada tania tu tahu bodoh ita nema tu tahu Aceh magi dia mapak gurongi pak disengem jadi si tongan nai nunda ngak panitelo macarama na bantu mak supaya dia na mata anak tu pakutan aku ko suri modri ko pura ni upo dakal lepa nak iya lepas nak sampai aku pura macarama tanya urusan nasabak ia miro tugas ku ya upalentu meki tarime dia tarime itu persoalan hidayah puluh kupong Allah taala pa kung kataw maka dayano mana macarama na mainga ide na gapa mainga meman niya murena nabita kini carama ni papakainga nabita malaikat Jibril dampingi wi nabito pasuro to pa ayak korat turungo kolena tulit dakwe murena tama ko salanga mure de wewai ko de mutama sallang de na tama mana sama kala nabita de nagaga pak dongan lai tapi itulah jadi ya kong kataw makala le na mana macarama na mainga ustaz pusat tu ya tu gitu apa iya ro agagai hidayah nama kay kataw pak lolo nga hidayah biasa-biasa mapulo to cara mayu na de na mainga anak-anak bicu minaruntuk na mainga angkat tentara pura pak nule jenderal ni makoko mittenero na podanga nasa ya ustaz cara maika tau bebek bicara maika na paloka mak berjama ya kok bangi nasa biasa te tolimon mak bola rondang mayoke angka me nasa tau bebek cara maika na paka maika maka man tau bebek bicara nasa ya na lalo kuriolo na nasa bola rondang wonru ya mak do me wonru ya ma pagasana mayoker tul angka colok gas na bawah na jalerang ipala lima na napa nakapikan napa na makoy napa majalok lamonri de upahin kadaga je ro maknana kamana tau tanah itu dia ro mandari nasiba makadaga je maknana je ro nasa tau tulina gorei ka ya ro tau bebe ko kumajo ker ka koronang kalah lo masigi tulina tuni pala liman nasa na ani tu na dakwai ki nasa pekuyasa
Nasara polangi kala iya tu tay ko de nasampajang ituno ko surimonri. Nasa we tau to ngapaya cilaka ako na mo tau bebe cara maito ka ya ko de umay nga iya manaro nasa gulo masampaja ustaz. Jadi ikan na muna sa ustaz macarama da tulibah kadama ayah tu tapi tau bebe menjiti asanya hidayah pa anu madodok cek dek mo ya ko nambuka to ni apa Allah taala. Jadi jamu ta malah dak manu kong kana ta maka betai dek to tu tai lodong amoy pak majatu je tu nanak ko makan jak manang ya lupa mi lodong. Dari itu tu borro tau matona nasa hite dia anak tak kanjak na manang padahal tania kanjak macan ringi lakai moto tu bayi ni nama sampai tahajud ko macan ringi lakai dega maka kanjak dono Allahumma puah macan ringi lakai ne waktu nade na candri nama moto nama sampai subuh itu itu jadi kata tau mako apa waktu nama makanjak pangalie wah tuli bicawa ko pasai rewa ilau bola nak ki pasai mak deke dulat tu si bola na nareke si tuli dui nama ni nareke si sanna dega aga pangali tuli takajan nama ni si kiri nama ni jaji subhanallah subhanallah mage na jaji si kiri na dega pangali ni igere jadi maka itu kadang-kala tu Allah taala namparang isi to kanna nah kada deje wingerang apale ko yale ko dalle makiro jadi aja mau tamalada manu ya waktu nama kamu pagala wah makat dek bawa mi lupa sisa nama pat diutu nape kada Allah puang nape ini ngerapung pak bapak diutu nah iya dah jadi tu ga jadi sininnya tu nuna lengi puang Allah taala tu aja tita majai kan sebab kami tu pak dongan nabi ta olira nga umakku puang dalam keadaan senang olira masenang tapi ya kolena lo oli masusai yang penting dia nama bela pulukui ko puang. Iya, kata aku apa ya betul nama di sida kan apa si taru. Iya, bisa taru jam-jamang mak galu ni mak darat ni mak gani. Si sana malasa wah napai masam paja jatuh dah beni. Itu paja di magala, paja di jago. Itu iya napai masam paja. Itu. Jadi kadang-kala itu nalengi lah sepuang Allah Taala supaya diistirahatkan sejenak untuk mengingat. Iya. Pak Mega tahu dia namanya ya na tumpe podangi maka ia ko makanja ila kai tata pakanja kilale sampai jata apa ia na masalah salah lepak kasih beto ko makanja idale tajang ni nalak ga tu pong Allah taala maka ia je lawaibi iya nasabak nabi tameto milawi aja tapa belai bi umakku tama ni waktu suruh edi saya kok niro sampai kangi jadi tapakanjaki istilahnya aja mau tak kada dijik gage di manaseh maka dia Nabi ta'amala kami nana puji puang Allah ta'ala yang mana nungangi. Namo manicek dewa ingkallah kata Nabi. Iya. Namo kulu Allahu mi baca ke 10 kuile imah koi kui pandan nungamu insyaAllah. Dibangun Nabi ta maka siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi dibangunkan istana di dalam surga. Nah maka aja itu gampang maki buah hotel ke surga maka gampang. Ya ni baca mo kulu Allahu ka 10 kuile angkana hotel tak ke surga. Namo dia dah sampajang kato dia mina tamah. Itu jadi sabara ki kota baca napa dia tak sempajang menonton itu kado kerilala bola aku tapi dia yola tamah maki itu iya dalam itu pasti dekat maka dia Nabi ta ya pasti dekat itu lai bangungan istana kelana surga tak bangunnya masigi bangungan istana tapi dia nak ada Nabi ta pertama surga ya kibora mi bola ya nama gala masuk aku masih ada dia nak sampajang ka bola dia tamah sabara ko ya to siya to kumagalay mak bere jaman adega loy masampajan adega ga sumbangan na tama si deto si kaga nonroy ina ka pak bere jama maka seke masumba kay sila na sa paunro gitu betul dega gonro na khusus itu angka sa unro pada mo tolong rumah sakit yan ang kameki makanja PAP angka to pak kamajan pada mo ko tuma pasawa ya tutulan rio lo ko tuma soli-soli iya tulo monri napa di ko tutulan ko tu PAP na mo siya ga ko porito to deto ramparang iya ko timon ri na la bitimbangan ay pasui jadi wako mati itu akhir jadi upasangnya jadi tausahakan enang kalalawa diola enang kalete selamat insyaallah iya napa ditulita pakanjaki ya tita pakanjaki abu sewa talo di Allah taala pakanjaki ka pamade ceta ajen tu bah ka pamaja maka maga meni aji ya tuli calai de pamasim itu iya pamase itu de na calai Allah taala umak na nabita purani ni lau aja ta calanga umakku tapi ya kong kagaga makalila tapakai nga imasija
Nya tenang ka Imamul Ghazali na dia na mala salalan nasi ulang tari. Mita uke ceri ko ya lupa ko pong Allah Taala. Yo pui di ko ulang-ulang ngamala satu lisalakan. Maka menyaji pong ina tuliak mana cal. Maka menang kalah satu tu malanggana. Aja deh aku itu. Iya aja ta pakkalulaw abi pakkalulaw tawi. Itu pesan na guru ta Kiai Fathudin Sukara. Iya tu ko guru ta kaji mudara mana modale agarasak. Pegai wi ka pamadece mukumeko salama. Iya. Pak Mega tu cede nasai buat sikap mati buat tu ngaku tu ya nak apa yang kagagan mana pamula nasai waktu tak dena nai posiku ya des buat sikap mati buat tu ngaku nai ko milau do itu jadi PKI kapam madecemu komeko salama. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.